Tunkar thotani mei ni soma tanga Israel le Hamas le Islamic Jihad Palestinian hote inkara boina chuan zual lampan zelin Gaza Strip cheng Hamas le Islamic Jihad helte chuan Israel chu rocket zathum somnga chuangin an kap towa chung rocket tam tak za a sompua chu Israel Defense Force Iron Dome missile interceptor chuan boruaka alokap darman ani Mase then khat chu ka thlak lo wangin Israel ram chung dengin building le bas adeng fuwa mipa panga no pangtelin an thite ani Israel Defense Force IDF te point chu tianga an ram chung Tel Aviv Jerusalem le Chimlam ram rocket zathum somnga chuanga kap tu te chu ti top turin jet fighter somriatin an beilen ngala IDF lam hian drone F-16 le F-35 jet fighter mangin Hamas le Islamic Jihad helte tombuk niangai za somthum zat chu an beijui bok Gaza Health Ministry chuan Palestinian somthum pangalai meichia le no pang som pasari telin an thi pha hliam zathum chuang an om ati Hamas le Islamic Jihad ta chuan Tel Aviv khopuya Ben Gurion International Airport te po kapin thlona then khat thlo chu hun ti tlai pha ani Jerusalem khopui chimchak lam Rishon LeZion baka Gaza Strip nai Ashkelon Holon le Tel Aviv bula Givatayim khwa ta chuan Palestinian helte rocket ka chu an tla in le lo ti chiat na sat du ka nei lo na in mi panga in an thi phani in Israel Defense Force tu puang tu Colonel Jonathan Kornikas chuan a soi boruak chuan muan om lam alapan theilowa Israel le Hamas le Islamic Jihad ho tu te hian nasazoka indo turin an invoton ve ani kumsang ni sompali khan Israel le Hamas Islamic Jihad Al-Aqsa Martyr Brigade le Hezbollah te hi ni somnga don an indo chiam towa chumi tum chuan Palestinian sang ni za in an thi pha Israel mi somsari an thi boka in le lo tam tak a chebok he boina hi engwanga lo chuak tan nge ni le Muslim ho te chongheya inser thiang limhun thlaser Ramadan chu mei ni riat kha tom ni nia chumi ni ma che zir tom nia puithiam sei taisir abu sunaina chuan thu cha soin sei jara mun I Jerusalem khopui chu kanram dik takania Al-Aqsa mun ven him turin kan tharau le thisen kan hlan don ani kan in peye ti in chu tapung khom Muslim sing puadon ta chu East Jerusalem Al-Aqsa Mosque anti Muslim hoten khovela mun thiang nim pathumna a an nei le Dome of the Rock anti rangka chaka luan an bekin mosque bula pun khom an duani mei ni riat in rini zan chu tong china hun dang lambik Night of Destiny ti le lutak sakrat player Leilat Al-Qadar anti hun chu an ngai poimo em a chuti lai tho chuan sang khazakwa somruk pasari 6-day wara Arab to Jordan sipaite kuta tangin I Jerusalem chu Israel sipaiten an lang ni mei ni som alo in her chuak ve mek boxi he mei ni som hi kumtin main Israel ho da chuan Jerusalem khopui an lak hria rengna ni anga in Jerusalem Mars tin Judah kulmuk ho ten hria rengna kongzo an nei thin boka chutianga kongzo tu ta chuan Jerusalem temple omna Western Wall trana bang an ti boka ta chuan kalin an tong trai mur mai thin ani mei ni soma Judah ho mi sing thum don ta chuan Jerusalem Mars tin kongzo chu nein East Jerusalem chu Damascus Gate atangin Old City an ti chuan kala chung mi te veng turin Israel sarkarin police sang thum adiuti tir hial chutianga Muslim le Judah ho ten Jerusalem temple an lo in chu fo thin bul Muslim ho ten Old City lama Noble Sanctuary Al-Aqsa Mosque anti mai thin Judah te point temple mount anti Western Wall omna a chuan boina a chuak ta ani Judah ho ten Jerusalem Mars an nei lain police ten Al-Aqsa Mosque compound lu ero an phal sak bik lowa Israel police ten Al-Aqsa Mosque lama Muslim
pungkhom chiam ten ho dar tumin Palestinian mi firfek terrorist ho ten lungmang ten an lo wama Israel Security Force te chuan rubber bullet le stun grenade le tear gas mangin an kapa inti boina bul chu alo in tran chhota ani mei ni ri atachanga Jerusalem khopuya inti boina chuan Palestinian zasari don le police somni te chuan hliam tuarin boruak ridrutak a in mungtana Gaza Strip lama Hamas le Islamic Jihad helten Al-Aqsa Mosque von himle an mi puite chan le thlawang haunan tin rocket chu Israel ram chunga aron kar zui tabok nen chu tianga rocket akana chu chang le tin an in kar boruak chu alum zual ta zel ani bermai Israel caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan police thil ti chu trantlatin sakhotina zalen taka chibai bukna freedom of worship chu athlop ti soilain Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Israel police thil ti chu ut chuak taka hmalangna ti in adema Palestinian pungkhom chiam te chu Al-Aqsa pasal thate Heroes of Al-Aqsa ti na fakhle thungani thotan ni le thole ni jinga Gaza Strip atangin Palestinian helta chuan rocket zathum somnga zet main Israel ram chung chu an kap zui ta a Israel point an be seilo dewa Jerusalem le Gaza Strip atanga boina an ma chonta ka chuan reserve sipai sanga te chu indo tura in ral ring turin a ko kirmek Israel ram mun sang sanga chuan rocket le missile laka in hum himna turin mipui hriatina ral kherdar siren a richuat chu mai ani hetinga siren tiri kani to china chuan Israel mipuiten an in chung emo compound emo bomsi perle rocket missile ten ati chian mai theilo tura siam tom kuk bunkara antom im thap turani Al Jazeera News chuan Israel jet fighter somriat lain Gaza Strip a be wangin mi somthum panga in an thi pha ati ti le hliam za thi BBC NBC Associated Press News Reuters Fox News Haaretz Time of Israel le Jerusalem Post te ziak dan a in ang chi alowa ma se thi hi somthum an chuang ngei turangai ani Jerusalem khopui All City hmuna thotran nia boina chuaka hian Palestinian Red Crescent Society chuan mi zanga somni hliam omin mi zani chu Makassat Hospital ban puya nia mi panga phei chu an din hmuna thalawin an hliam na hle ati Dr. Anan Forhat chuan hliam ta chu an lu om le kia ka sak ani deuh berati Hamas helfoi tu Ismail Haniya chuan theito pin na sazokin Israel ram chu rocket le missile manga an ka tur thu le Israel filfiak thil ti na chu kantowin kan beijel don ati hetinga Al-Aqsa Mosque Muslim pungkhom hnodar tumna wanga Israel police thil ti hi khovel ram sang sang le Arab Muslim ramten andem lea Turkish President Tayyip Recep Erdogan chuan theito pa Muslim ramta tangruala Israel thil ti do dal turin asom Israel thil ti dana dem thuna sataka soin mifir fiak le nun rong sarkar cruel terrorist state ti in Israel chu apua Iran, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, UAE te poin andem nuloka Arab League le Islamic Organization of Islamic Council ang poin dem na thu an au chua pui to bok Middle East Quartet anti-US, Russia, European Union le United Nations chuan tunlaya Israel le Palestinian in kar boruak chu Middle East biela indona boruak thalo tak thlentir theiani ti in an ngai venzual hle ti soin boruak ti dai zonga mala thoi turin Palestinian le Israel ram thoi tu te chu an ngen ani mei ni ni chawatangin I Jerusalem khopuya Palestinian mi somnga pariat chena omna Sheikh Jarrah chu jada hoten kan pipu te tanga kan ram dik tak ti in Palestinian chung ko then kha chu chuak turin an tia helai Sheikh Jarrah mun hi mi then kha chuan sang kha zakwa somli pariat kumahan UN Refugee Agency le Jordan ram in remna angin Palestinian refugee te chena tura pek nakbat ti ni in an soi hun a local zela 1956 a tele 1970 chawa chuan judaten an ramani ji anron hauna teltela judaten kota king in Jerusalem district court chuan chung kopali Alkat Iskafi Qasim le Joni te chu an omna hun chuasan turin atia
chu thil kal zela chuan Israel Supreme Court chuan mei ni som thutlukna siam atum anina in boruak thalo om tak thuta wangin Supreme Court thutlukna hun chu ni som thumin son hlatani sangkha zakwa somnga paruk kuma Palestinian somni pariat an chengtana chungmi te chu Yafa Haifa tanga kal ni in kon al jawni area an ti lai sei jarat a an cheng ti ani hetianga sei jarat muna tanga Palestinian hote no chua juda te omtir tumna hi rupat kolvail event tu puang tu chuan ti luina manga son tumna chuan thir thalo zo ka thlen thei ti in Israel sarkar chu fim khur turina chani East Jerusalem a chuan mi nuai li singni sangkhat cheng zinga mi nuai ni chu juda nam ania sipai le police ven hi manni ati East Jerusalem pumpui hi Palestinian te chuan independence an lo nei ta ani chuan an khopui ber capital tura an lo ngai ve thin ania Jerusalem chaklam jivat hamatos Beit Safa le Har Homa Japal Abu Diunim Beit Sahor Chimlama juda te hi an cheng tamber ni in an soi Israel sarkar thil ti dan US le UK politician then khat point an soi sela chung zinga chuan politician Jeremy Corbyn Portelin Jeremy Corbyn chu Labour Party ho tu ni April thla khan then khat chuan International Court Criminal la Israel sarkar hi khin an dua Save Sei Jare ti movement siamin court kalna tur suman tu kani sei jara muna thil in mun mek chuan arap hote atilung rual hle mai theiani Israel caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Brigadier General Benny Gantz te hi politics thela in milmi alo an in millo wanga kumni chunga parliament neset in thanvoili ngai phana lo thleng to ania tuna po sarkar siam thei party an omri lo ma se heti rualin an mel ma te chona le beina chang le turin arpui meitan thothil ang le koi kom thinang thapin an tang rual theile tlatsi Hamas le Islamic Jihad helten Israel ram an ti buaina sat awangin a chan le dan tur an ngai tu hoa Prime Minister Netanyahu Defense Minister Gantz le Israel Military Chief of Staff General Avachali le National Security Advisor mitlen te chuan uluk takin thilom dan thirin nasa zoka Hamas le Islamic Jihad hote beina chang le turam mala kan rem ti ni Palestinian helte hian an ngam lo chala chil an hnom don emni ang ti chu kovenin angai chang thup mai ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan bei pui lian tak chu kan kalpui dona Hamas le Islamic Jihad te chuan an thil ti man sang tak heavy price an muang anti-sen chu an lu chunga aumani he kan bei pui operation chuan hun reizo ka du hlekang kan invena tura thil ti chu kan ti zau don ani kan tran rualna chakna le theina kan en ti ranga Israel khua le tuite chu him takin kan om ti rang ti in Hamas le Islamic Jihad te chu aron vau le ta cher mai ani chuta Defense Minister Brigadier General Benny Gantz pain kan tran rual zia atilang dona tumbik kan nia bul kan tran chome kani hun reizo kha kan mi puite hun na thattak kan siamang aron ti ve bok Defense Minister hian Rizal Sipai sanga chu kokir mekin Gaza Strip ramar raldo thei tura in ral ring turin a hriat tir to ni Israel politician te chu ngai dan tu mun lo angin om thin ma se pon lam beina thila chuan am tang rol thiam thin le an ven ton tlak em Israel hian Gaza Strip a Hamas le Islamic Jihad ho te chu an zung lam len phoro tu min Gaza hi alu chil don nge a hriat ri dewa tuna fighter jet somria rual nen Gaza a bei pui air strike nein an bomb al zoya mei khu azam ngoi reng mai ani Hamas le Islamic Jihad ho la in juda ho te nena indona a thi chu martar ti in an hlau der big silo Abu Hamza Al-Quds Brigade tu puang tu chuan Tel Aviv khopui chu Gaza train a hlalowa kan mel ma te chu kan rem chan ang zelin kan bei mi dona lo in hing ro se kan thil tum agenda a lo tin ma chuan kan bein kan chum zom zel don ani tin Israel aron vauzuya Ziad al-Nakala Islamic Jihad Secretary General point din mun thazo ka kan ma chuan kan bei zel dona pathian in remati chuan do dalna resistance chu kan lan tir zel don ani ati bok Ahmed Abul Gate Arab League ho to pa chuan Israelin thlona manga Gaza a beidan chu hlei nei na le mani mo purna hralo thil ti ani ti in adem hle
Israel Air Force chuan jet fighter somria jetin Gaza Strip hi an han vir kual ne le a thole ni khan building pakhat rimal khu ami chhong song pahnih te sang chu Hamas office le sipai te tomna tin an bom al lu ani Associated Press le Reuters News te chuan he building chhong song pahnih a hian gym business thil a awm an ti nilai ni chinga building chhong ko asang apartment medical store dental clinic ona po bom chiat ania Israel te hian an bom chiat tak tak ma in drone thlawna mangin thawt lok warning nan vui ngan han kap thot thota a chhunga chengten tlan chian nuwa F-16 mangin an bom chezui ta ni Israel sarkar chuan West Bank lamtana Hamas Intelligence Office le Command Center omna ani anti Hamas le Islamic Jihad ho te chuan Gaza bul hnai Israel ram chuan Askelon le thaler mun Bir Sheva mun kuata chu rocket mangin an kapa lot khua Arab thalai ten ral kher dar alo ri chuan Palestinian ho te rocket ka alo thleng don ti hrein kutte an lo beng chiam ani anti Gaza Strip muna mos then kata aurin namangin ala ro pui ro se Islam ta hne ni dodalna kan nei zelang tin an au ru ani in an soibok net price US Department thupuang tu chuan Israel le Palestinian in kar boruak lum takti dai turin hroi tu te kan nge na Gaza tanga rocket manga Israel ram kana po ti top ni ro se ti in US State Department thupuang tu chuan asoi Tor West Netherlands UN Special Envoy to Middle East chuan in kana chu ti top turani hetianga tu lam po in until ti an ti top thoilo chuan in dona puitling full scale war athlen ti rang ati Prime Minister Benjamin Netanyahu ayo thupuang tu Ofir Zeldilman chuan Palestinian ho te che dan chu Jerusalem atanga Gaza Strip legin ama tanga ruam manna fil fight taka thil ti ani hetinga boina riot om turin an lo ruam man lok ti amani ti inapu Tel Aviv ko pui chim chaka lot khua mayor air revival chuan Arab thalai te chuan van tlang ma mi pui te thil te chu ti cheweka Israel flag aya Palestinian flag te an lo zar phara mi pakhat ka hlumani ati heta ka hlum hi Hare sanchin bu chuan Arab mi ni in asoi Khovela khopui upabera soi Jerusalem khopui chu Juda Christian le Muslim ho te tan sakhotela phul mun poimo le thiang hlimania Juda la in lal Solomona ho wan sak Jerusalem temple sakna mun tin an ngai lu em a an chatuan khopui unified eternal an ngai ni Jerusalem temple anti kum BC zanga somriat paruka Babylon ho te ti che sakanwa zol nei Nehemia howa an sak kum BC jali somli pangale jali somthum pania an sak that tuna temple mount tilaya omchu kum edi somsari khan rom sipai general hoisen tai ta sana chut chiat le nuwa masdim ho te chuan mun thianghlim al aqsa mosque bula noble sanctuary antia dome of the rock ti lai chu Jordan ramin alo opthin nuwa chulaya masdim ho te chu thianghlim pathum mun thianghlim pathum na chu Islamic pol pakhat waqf en kol turin atia ale lama om western wall chu Juda te mun thianghlim alo ni boxi kum sang ni khan Israel politician ten an tlo tum poin Muslim Palestine na ho ten inti boina alo chuak to ani engtika tak an inkar boina chu chingfel takang mo khovela indo pui pathum na ti chuak tura mitam tak ngai helai mun hi ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan boina na satak chuaka wain lot khua state of emergency apuang Israel police chuan boina hi lot khua a cheng Arab mi te chaw chuanin an tua heti la hian mundanga Israel e Palestinian inkara boina ala chuak chun zom zelbok lot hi Tel Aviv khodai Ben Gurion Airport bula omania he khua hian mi singsari sangsari vel chengin anjinga Jewish Israel mi singni sangsari le Arab Israel singni sangthum velan omani boina chuanua Prime Minister Netanyahu po thilom dan en thi thlai turin helai khuwa hian akalani police te chuan lot khuwa Arab Israel then khat chuan boina hi chokchuakin motor ten halba ka in le lo ten te chetel tian soi synagogue pathum le sum dona mun then khat ten hal nuwa Israel chuan border police platoon som puruka tir lutani lot baka Israel Arab che na mun dang
akar wadi ara le jisar jarga boina hi achuak bok ka liam ta zir tom ni a i Jerusalem al Aqsa mosa Palestinian pungkhom te le Israel riot police te inkar boina chuak awangin mun sang sanga boina hi achuak chun zom zel ani Muslim le Juda te mun thiang ni ma al Aqsa compound le khopui chung mun danga boina chuaka Palestinian mi jasari vedin thiaman tuar ne asoyani Israel sipai le Palestinian firfiapol Hamas te po an la in bei chun zom zela nimin ni lai ni jing khan Israel sipai ten thlo theina manga Gaza Strip a bei pui an thlaka mi somthum panga an thi ni in soyani heti la hian Hamas le Palestinian pol lang ten rocket manga Tel Aviv le Beersheba an kana Israel mi panga an thi ni a soyani bok Israel sipai te chun Gaza an beina hian Hamas intelligence way tu engoma zat an than nin an soya heba ka hian rocket an ka chuan amun Hamas office le an por way tu teng ka tin po an ka fu tin soi tun troma an in bei hi kum sang ni som pali nuwa Gaza a Israel le Hamas pol in beina na sadber tumania ram sang sang po in beina ti top turin an ngen to hlomani Middle East a UN Peace Envoy Torwin Eslan chuan in beina ti top hal turang enin borok tha siam turin Israel le Hamas way tu te chuan mo purna an la ka ngai tia soi Gaza a indona hi atuar tu ber chu mi puinol puiania UN chuan borok tha aum theina tan thei to pa chu meka in beina le poi khoina thleng te hi ti to pa hun to ani ati khovel chanchin thar langsar pani lek zep tel teng o United States ta face mask siam chua tu te chuan ram chunga China siam face mask man tlom taka zor chu atama wangin an ma siam chu makta doi engemaw zar hral thei lovin awm pha tian soi hei wang hian US President Joe Biden tranpuina an ngena United States manufacturer ta chuan China siam mask awangin an tlak chiat pha an hlau hle tian soi President Joe Biden hena tranpui turang en tu te hi manufacturer te nau somni parukom na trade group pan ya heng te hi nikuma anrama hrileng na satlaya Srilaka invena turmamote siam tura din te an ni hlom ani manufacturer ta chuan China atanga mask man tlom tak lak lu te thu nei tu lamin an ti top lo chuan an ma siam chua za ve ai tam tu sarkar puina an don lo chuan ni somrik nuwa the thang mai mai angai don nin an suya hei wang hian mi tam takin an hnan chan pha tur thuan soibok diklo taka rampon atanga lak lu ti to pani theinan ngen na kan ron siama malak vat adi lo chuan United States a PPA mask manufacturing industry te chu an thang thei don lawa US in ripui kan do na konga kan malak na te ati che ani ati che thei ani ti in American Mask Manufacturer Association chuan ang ta lang trade group chuan kumtin surgical mask tuk le ding on thum point pasari le N95 mark chachi tuk le ding kha chuang an siam chuan thei tur thu so in tuna hian surgical mask makta doi jani somruk le N95 mask makta doi som ni chuang chu an hral thei lo wangin warehouse le factory shelf ate da an ni thu an soi nikuma mask supply in dei lo wang lai khan mask mana sang leya ma se tu nai ro mana taniam to hle thung nikuma surgical mask 50 omna box khat dollar somnga vela an lei thin chu tu na chuan dollar somnga in lei tur om to ni trade group chuan surgical mask siamnan sen thuma tanga sen rukvel an seng ral thina soin tuna China hne na tanga an la lu chu sen khatin lei tur omani anti nikum khan manufacturer ta chuan US a na sang sari zariat an siam bela ma se production ti tle mangai ta ka wangin mun thuma thena mun khatvel chuan an hna hi an chan to ani kan din mun ngai renga kan din chuan kan thil chiam chua za somnga pali chuni somruk chunga ti to pangayanga kum khatha pe chuan za somria pali point parukin atlan hiam thei don ti in atalang India marsak state hi COVID-19 pandemic kui chiana bupuile Richai darna mun pui thar new hotspot ani theiti University of Michigan jirchiana chuan a hril lok Assam state din mun thalo taka oma ni sarikal ta chunga ni tin chawrualin sikai sangli jasari velji omangan ni a University of Michigan jirchiana ina soidanin Assam sikai chakdani ramchung state dang angthowa chakania tun hnai maya Assam in thlan campaign awang khan mi puikal khom mun tinan oma wang khan hridar thei huk na sang leya
Assam hian North East State dang nen ram rian in trawm vek baka an chuaka berani wangin Assam State a hrikai an huar viau chuan a Thenom State dang zonga a ngawng ngala Thenom State a tan ral kher dar vuak lo thei ani lo hetiang din hmun an ni wangin Assam sunga Sarkar Hospital lianber Guwahati Medical College and Hospital chuan ICU khum an ei zat zani somni an ti pung ngala hospital motor dana chu hno sarum takin khum zani dang omna turan ruang manani Assam hian doctor le para de medics le dam doi te chu heta hian dalun ngal chur chur bokani khopui dai fema om private institute Royal Global University apo khum sang khat dang da belani Sarkar enkol COVID-19 care center a po khum sang ni zari rum thilaman turi ruang man lok ania hei ba ka hian ruang man a thar dang po ruang man mo taka duanani hei hi private enkol hospital ten khum zasari somnga an nei sa ba ka ruang man bel ani Sri kai ani tela apun mek la hian vaccine lak dan chu ma chak state a hian atla niam deuh vek ani ngai tua om tak chu Himalaya tlang bul thut thing tlang khuwa engemaw zat le North East State tina thing tlang khuwa hri thok masa in a thlen phang lo te tuna hian an wai tan meka medical facility soitur engma nei lo le healthcare worker om mi lo na khuwa te an ni hloma wangin chan chaw thei le din hmuna an om mek ani COVID-19 thon hina North East State din mun thirin Union Minister for Donor Jitendra Singh chuan North East State Chief Secretary le Health Secretary ten COVID-19 din mun thungchang an tira Minister chuan ma chak bial chunga thalai ko hran le tlawm ngai pol te chu hripui tho dan phim khona thute midang zirtir tura chak taka kepen chuak turin angen ani Jitendra Singh hian North East State zong deuh thoin oxygen vaccine le remdesivir te an du khopan mulo ti hriat ania hei har san hi mimal takpo Union Health Minister ne na thlen atum thua soi Singh chuan NEC chu hripui leng ma chon turin a thei dan kongkonga chakzoka hmala tur le state dang zong te thopui tur le ni tina hripui din hmun le hemi chungchang viltu monitoring cell din turin a hriat tir ngal bok Nisari kalta chung mei ni ruka tanga song pani chunga North East State te COVID-19 hrikai thizar le nikata kai chawrual hetiang hi ani Assama hrikai singthum sang ruk zanga pali an oma thizat zali pariat tan oma hrikai thar hi chawrualin sanga zani songpanga ani Tripura hrikai zat sang hi zathum somli an oma thizat somthum pani hrikai thar nikhat evresin zathum somthum pali Manipur hrikai zat sangthum zali som pali thizat somriat panga nikhata kai zat evres zali somriat pariat Arunachal Pradesh hrikai zat sangkha zathum somriat pali thizat pakwa nikhata hrikai zat chawrual za somkwa pasari Meghalaya hrikai zat sangni zanga somruk panga thizat somnga pasari nikhata hrikai zat chawrual zathum somruk paruk Nagaland hrikai zat sangkha zaria somthum panga thizat somni pariat nikhata hrikai zat chawrual zani somruk pani Sikkim hrikai zat sangkha zali somruk pasari thi somni paruk nikhata hrikai zat chawrual zani som Mizoram hrikai zat sangkha zani somli pali thizat paruk nikhata hrikai zat chawrual hi za somsari pariat ani a tun din hmuna North East State ta Mizoram din mun hi alaji omdeuh berri ni in alang ani ole viewer te hna ngen na hanje ve leila kan channel minla subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sak turin kan ngen chuwa chumi nuwa notification bell kha metin ola inda donia tin kan video hi aling hi in thian te le ngam tlak te hna aling hi min lo share dar sak turin kan ngen bok chu ani